Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان رادیو دنگه گلدن باش که در این هجه ایران 19 مجدار 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 12 آمده 14 امنو چند نو روزه ده پیشکش بکن دست بک چند سرنوچین داخویانه که شش گرلین آزادی کردستان به پیرانی هلین امیج تلویزیون مدیا haber پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک نرخاند کمیسیون 21 مجدار آنگوروژا اینه بروژه و چوینه ایمرالی دجوه مظلوم عبدی فرما آشتو اولکاری رشدتا ناوین داخوی دوباره دنباش گودرین هجم دست ببر فریانو چین خودی کن ناوین در آگه هندون چپمنیا هپیگه بداخویانه که شش گرلن آزادی کردستان ببیر آنی ناوین تکیلاری شهیدان او آگاهی پاروکر هفری اما آخین رزگار دلگش دوان دیوریم و محسوم این لباکور کردستان دیجیریشن دجمن به فدایتی تکوشیان و شهید بوم به حرمت و منت ببیرتینم افزارو که این هجا ین گلیم به بشتاریا لناو تکوشینا هبون و آزادی یا گل کرد بوم شروانین آزادیه جبلی آزادیا گل و ریبرتیا ما تداخواز که جدا یا وان هفری ما نبویه جبو وان آرمان جین خواه به حساب به درستی و به دودلی تکوشینه که به فدایتی کرن به وینه که جپولا برسبدان دولتا ترک به ویرنگی هرم بوتان آمد و درسیمه و گوهرندن کلهم برخودانه و ارکاخوین شورشگری بچیانین به هیزا کجره براپو شهیدان و تکوشینه ولات پاریدن کردستان گرتن به فدایتی مشیان سردجمن اف میلیتارن هیجا حتی هناسه خویا داوی دلسوز نرخین آزادی ما جبروی که بون عقیده کرد و دیرو کاله هنگی یا گلمه ده جیه خواه گرتم دی سری ده مالبات وان این هیجا امجی توایی ولات پاریزن کردستان ده سرساقی دخوازن سوز دیدن که حتی به سرخستن آرمان چو خیالین توایی شهیدان امی جتکوشین خواه تاویزه ندن ناسنامه شهیدان و هایه Gamze Güldemir, Benas nav Axin Çınar, Nave Dayık Saadet, Nave Bav Hasan. Letsir deşi dayık buye dehimişlara 2016'dan Lehrema Bestayı şehit bu. Orhan Ölçen, Benas nav Rızgar Farkin, Nave Dayık Emine, Nave Bav Abdülaziz, Le Ahmede Jidayık buye, dehimişlara 2019'dan Le Ahmede şehit bu. Mehmet Bozkurt, Benas nav Dergeş Yekbun, Nave Dayık Zinnet, Nave Bav Yusuf, Luvane Jidayık buye, 15 جوتماه 2015 لدرسیمه شهید بو. رضوان گöksü بناسناو دوان چم ناو دایک منصوره ناو باو محیدین لارزورمه جدایک بویا 15 جوتماه 2015 لدرسیمه şehit bu. Uğur 3'da بناسناو devrim hani ناو دایک Besriye Nave Bav Recep le Ahmet Ejdayik buye 15 Cotmaha 2015 le Dersime şehit bu. Mehmet Fetih Demir Binastan Mahsum Amara Nave Dayik Khazal Nave Bav Halil le Rahay Ejdayik buye 6 Gulana 2020 le Dersime şehit bu. اندام تفگر آزادی یا کردستان هیلین امید تلویزیون مدیا haber پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک نرخان هیلین امید آن زمان کل ترکیه مجرا اساسی روجاوا پیواژو آشتی و جواکا دموکراتیک او گود پیواژو به اینسیاتیف برا پر تفگرما و گل پشتکه و لیجال دولت و نزدیکاتی که بربچاب آجبو چارەسەری خویاناکه و که کوم مسئله چارەسەر بویا اتمسفری که چیدیکن ev نراسته ام جه herkesi دخوازن کل گور حساسیت و گرینگیا پیواژو توبی کردن هیلین امید اشارت به komisyon ahli meclis eker ogut ev komisyon be hale heyi ve goheriye komisyon eke müşürkerine komisyon veje emele aliyan gohdari biken lekolin biken jibu çarəsəri ve perskereke eme peşume kanun eke jibu meclis ava biken o peşkeş biken le derdor encuda
گهداری دکرن لبله لمخاطب هری اساسی گهداری نکرن لرهبر پو گهداری نکرن کمیسیون نزی دو مهن ده روژه ویده لهین نقاش دکه به بچه امرالی یانا نقاش دکه به دوی بچه یانا تگوتن وان روژان و بریار بداین هلین امید اشارت به رول و رستا رهبر پوژکر و گود ev aktör sereke revber sereke ve pevajoye ne siyaset medare ke jirezeye ne kese ke jirezeye nünere 6 milyon kurde ne tevbuna demokratika kurd xwedî rêbereke bi teneye ew jî rêberapoye mecbûr e ew muxatab beditin. Tamamiya gelê Kurd temsil dike rêbertiya gelê Kurd e. Hêlîn Ümit Balkişan li ser axaftina Devlet Bahçeli jî û got خوش آخویه باش آخویه ریبر ما وکه ریبر دامزرینر جاره کدن پناسه کر بدیتن آمن دور ده دو آلین گرین کنه یعنی بدل هم ریبر دامزرینر پکه که لبله ده همان دمده جی بر به ترکیه نو و بر به آواکنا ترکیه نو و جی خودی همان واتهیه ام پیامکه به وی رنگی فهم دیکن اندام تفگیر آزادی یا کردستان هلین امید دست شانکر کو او داخواز آزادی فیزیکی ریبر پودیکه و گود ام دخوازن تبلی تفگیر سیاسی آنو ببین کو ریبر آپو آوا بکه ام تبلی پکه که بون لیا راز ام تبلی ریبرتی بون ریبرتی چی بکه ام دخوازن بویره بخبتن جبر وی که دوی شرط و مرجن فیزیکی ریبر آپو بین سر راز کرن دوی آزادی یا فیزیکی دم دست بگوره کمیسیون 21 مجدار آنگوروژا اینه بروژه و چوینا امرالی دچوه لسر پیشنیار ریبرا پو 5 طبقه لمجلس کمیسیون دموکراسی خوشکبراتی و هفگرتنا ملی هاتا کردن جوی دمه حتی نها کمیسیون 17 جوین لدار خستن و لگلک آلیان گوتاری کرد لتوی ریبرا پو مذاکرهوان اساسی جی حتی نها پیره هفدیتن نکرنه چوینا کمیسیون یا امرالی یک جی روژه و سرکه کمیسیون بروژه و چوینا امرالی 21 مجدار ویل هف بچوه دوی جوین دوی دنگان پک به ev komisyon 11 partiyen cuda 51 endam pekte ligur agahiyan prani endamên komisyonê hem femkirin ku heyetek biçe imrali û li rêbera pogotarî bike yek ji endamê komisyonê cigirê serokê MHP Fetih Yıldız li ser hesabê xwe ya medya dişrar peyamek par vekir Fetih Yıldız got li çarşûya çareserkirina pirskeka Kurd derfeteke dîrokî derketî hole em roja înê bi mijara çûna imralê li hev biçivin bi îtimaleke mezin wê divê civînê de biryara çûna imrali derkeve ve emli nünerin Abdullah Öcalan gohdar biken heke partiyeke siyasi naxwaze endamen xwe bişine ve eşkeri biraya giştre parve bike seruke MHP Devlet Bahçeli ji di civîna koma partiya xwe de gotu bû divê komisyon biçe imraliye eger komisyon xwe nedeber ew ê li gel sê wekîlên partiya xwe biçe imraliye فرماندار گشتی قصد مازوم آبتی فرم آشتی و اولکاریا روشتا ناوین دا آخوی و پیامین گرینگ دا فرماندار گشتی قصد مازوم آبتی و بردفکا تکیلین در و باکو روشتی سور الهام احمد بشتر فرم آشتی و اولکاریا روشتا ناوین آلو دوهو که بو مازوم آبتی خطابی بشتارین فرم کر روز باش جو حمیان لسريدا انتباهي باشدارين حاضر سياستمدار اكاديميسيان شخصيتين هيجا استبيان سلاف دكم باشدارين هيجا ما قالك دمك قالك ديجم ما في شردانه وان باش دزانكم وما باش ديت داوي حرشريكي ديالوجا اف راستيا ما بشوازكي خورد لسوريا ديت سلامه سركه کو رژیما بشارت کت او بکو دیالوگ را دکر و یکی دی سیستم نابندی دا اصرار دکر جبر به گلی سوریه لامبر و سریح دا شورش کر او تکبر و هم دبه دا جب سر کتن و هیرو چقاس بگران دمشقی لی پیواجوه که هبدیتنان دی سوریه دا هیا و هم هیبی دکن به پشگیریا اولبندی خواه هم به پیواجوه به سرخینه جاره یکم تاکاس کرد پیوسته اف فسکریک دندری دواره دستور سوریه دا مافی کردان ورن مسوکر کرن نه تنه مافی کردان تفاهم مافی پیکادی دیتر لسوریه
اواناجی ورن نویساندن ورم نافکرن و ویرنگی سوریه کنو سربی اساسی وره آوا کرن این کشبری عفرینه به نگریانه کشبری سریکانه و گرسپی به نگریانه داخل کردان لحلب بین برای خطره که چناک سرتو کسی هاتنا دور پیش کرن ریک گرتینه لبله برای حمید شتی هم دزانم کو اگر اراده که سیاسی خورد هبه و اتفاقا دهی آزاره وره بجه کرن حالی خدا وکی قصده وکی هزا سیاسی باکر رجلاتی سوریه وکی هزا کرد توای هزین کرد لحرمه لروجاوا ام خدان با اراده سیاسی نه انا سوریه کنو دعوا کرن جواکان اب دولتی دستری دا و گلک دولت جبونا کو فرصته که بدن سوریه نه صحیفه کنو بکرنه گلک چش پش خواهشتنه متخاذر فرصته که بدن وجبو سوریه را به سرپیا کو و پیشکتن وارد چیکرن ام همان تشتی همان نزیک بون جبو هزا خواجد خازن جبونا باکرو جدی سوریه خواج برو جواجد خازن ام داری خدا ام نرن کو ایدی سوریه نممکنه وگره دولتی که مرکزی و که قدام بعث ده پشتی 15 سالان شر پشتی 15 سالان شر سوریه دا دوی سوریه که نه مرکزی هبه ما تجاران ایرش کسی نکریه ما بردگی ایرش نکریه ام برواجی ایرش نکر هر نخو پارستیه ام جتوایی يزن على قدر والسريدة جيراني دولة تركيا أم جوانا هر كسي أم دخازن جوان دخازن وبرا تبلبوني سازين أمني سازين أبلكاري إيه عسكري إيه إداري إيه كوهيرو لرجواي كردستان هنا باكرو رجوة سوريا هنا دهندري دولة سوريا دا جبوخوا خطر نبين أم ناد نيرن لباكوري كردستان بيواجويات آشتی دست بگیره به وجه که ریبر اوجالان ده جمرالی دست بگیره اف به واجویا جبونا آشتی در پتی کنه بکری اوا نتنه جبو ترکیه جبونا کردستان باکور اوا جبو تبایی جگله که دوری دیتن ای روجلاتانا بید بو تبایی روجلاتانا بید فرصت کنه بکری ام دالی خدا روجاوی کردستانه پشکری به واجویا دکن و جبو أبي واجب سركبة شدة ما هبة أمي بك. هیچ کیسوت گود دوی آوروپا زختا سیاسی و آبوری لترکیه بکه. هسرکا مافتاده هیچ کیسوت جبرگو بریارین دادگاه ماف مروان آوروپای ناک پراتیک جان فراخوی گود و دولتان آوروپای ایده هشیارین دیپلماتیک و دتر مکانیزم زخت سیاسی و آبوری بکه و دوریده. ترکیه گریدای پیکان بریارین پیمان ماف مروان یا آوروپا و گریدای بریارین دادگاه ماف مروان یا آوروپایه. او مجبوره ماف هیوی بکه پراتیک ده. ترکیه بتایبت دستوزن سیاسی ده بیوان ماف مروان و بریارین دمه به تمامی تنه ده حسبینه. اف کریار هم جالی حقوقی هم جالی مافی مروان و نایه قبول کرن. دممی بریاردا کو سلاطین دمیرتاش و عثمان کاولا ورن بردان لینه هاتن بردان نابه کو اوروپا ایدی تنه تماشا بکه دوی مکانیزم زخت سیاسی و آبوری بکه پراتیگه ده. Patuflat Gut Begavin Şember ve Bersif Jüvereki ya Öcalan Rebe Dayın Sekreteri Gişe Tekiliye Navnetev ya Partiya Sosyalist ya Fransa'yı Daylan Patufan derbare pevajuya çaresiyle Perskeka Kurt de Jane Fera Akhavi. Batufan beji enveke parti çaresiyle demokratika Perskeka Kurt destek diken lideri Kurt Abdullah Öcalan bey kulü bende azadiya xwe bimine gav avet û nîşan da ku ev xwedî mejeke têgihîşt filozof û siyasî û demokrat e. Ev nezîkatê Öcalan alternatîfa sed salê û vê bibe bingiya aştî û demokrasiya rojhilata navîn. Di demeke ku li cîhanê şer û bêçêkbûn zêde bûye helwesta rêber Öcalan ya ji bo aştî û diyaloga gelek bowate û hêja Öcalan rûpelekên û vekîr û hêjayî pesindaniye ye. PKK ji daxuya kirin ku ev rêxistineke demokratik aştî xwaz û ji bo mafên gelê xwe û gelên din têkoşînê dike. Perspektîfên Birêz Abdullah Öcalan wê tevaya rojhilata navîn biguhere demokrasî û hukuk serdest bike. Divê Birêz Abdullah Öcalan azad bibe. Daylan Patufan balkişan derdorên demokratîkên Ewropayê jî kir ku destek bidin têkoşîna gelê Kurd bi taybetî ji bo mîsûgeriya statûya Rojava bikevin nava li vû tevgerê de.
Li Parlamena İngilistanê li ser Rojhilata Kurdistanê panel hat li darxistin pêşengtiya Kurdish Progress û Nûnertiya Pijake ya Ingilistanê li Parlamentoya panelek hat li darxistin. Panel bi ser navê li Îranê piştî Komara İslamî Paşeroja Kurdan pêk hat. Parlamenterên Partiya Karkeran Hevserokê Bereyê Pijake, Siyabet Munî, akademisyen, diplomat, nivîskar û gelek siyaset wan beşdar bûn. Her wa gelek nûnerên gelê Belûç, Ahvaz û Arab jî beşdarî panelê bûn. Di vekirina panelê de ji Partiya Karkeran Lord Vass axaftin kir. Diyar kir ku ev pir kêxweş malavaniya Kurdan dike. Piştî Hevserokê Bereyê Pijake, Siyabet Munî li ser têkoşîna Kurdan ya demokrasya, aştî û azadî ve keviye pêşkêşiyek kir. Min diyar kir ku İran ji her warî ve krîzeke Kurd jî û wiha dewam kir. Hêza Îranê ya ku vê krîzê derbas bike nîne. Li hemberî vê yekê çarîseriya hêzên muxalîf derdikeve pêş. Bi pêşengtiya Kurdan hêzên demokrasiyê dikarin guhertinên bingehîn pêk bîne. Em wek Pijake xwedî projeyanin ku hemû pirsgirêkan çarîser bikin. Ev yek ne hêsane le mümkün e. Min diyar kir ku divê herkes piştgiriyê bide vê têkoşîna azadî û demokrasî û wiha dewam kir. Em rêveberiya xwe cihî diparêzin. Rojhilata Kurdistanê xweseriya aborî û polîtîk daxwaz dikin. Êdî em Kurd naxwazin vê sed salê jî bê statû derbas bikin. Riya vê yekê jî ji pergala konfederalizma demokratîk e. Pergala Rojavayê Kurdistanê jî nîşaneya vê yekê ye. Piştî pêşkêşiya Munî û panel bi pirs û bersivan dawî bû. Bele gudan jemenu çenî û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.